أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan tafsirning o'zidan darsimizni davom qilgan bo'lib, Niso surasi 8 oyatga kelib to'xtab qolgan edik. Shu yerning o'zidan darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin Uygurca kıskısı tercümesi.
Kimki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazdi. Kimki ey Muhammad senden yuz o'raydigan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, ya'ni ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmadik. Ular ya'ni munofiqlar amringa itoat qildik deydi. Sening yeningdan chiqib ketgan chog'da ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartiradi. Ya'ni amringa xiloflik qiladi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Ya'ni farishtalarni ularning amallarini yezishga buyuruydi. Sen ulardan yuz o'rigin, ya'ni kechirgin. Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilg'uchiga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmaydi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohning g'ayridan Allohning g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mu'minlarga oid amallikning yoki qo'rqinishning biror xabari ularga, ya'ni munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, ya'ni mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqarg'uvchilar uni, ya'ni shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozgina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergishib ketatdinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Ya'ni o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihad qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini ko'rsatganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nisbisi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yomon ishdan uning nisbisi bo'ladi. Alloh hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Ya'ni bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Ya'ni va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, ya'ni bandalarning cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Xo'sh, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. من يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل بهديه فقد استجاب لله تعالى وامتثل أمره ومن أعرض عن طاعة الله ورسوله فما بعثناك أيها الرسول على هؤلاء المعرضين رقيبا تحبط أعمالهم وتحاسبهم عليها فحسابهم علينا.
Kimiki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün chaqiriqqa ovoz qo'shgan bo'lsa va u zotning hadisiga amal qilsa, chuqur bu Allohning chaqirig'iga ovoz qo'shib, Allohning buyrug'iga moslashgan bo'ldi. Va kimiki Allohga bo'ysunishdan bosh tortsa, Allohning payg'ambariga bo'ysunishdan bosh tortsa, g'am qilmagan Muhammad alayhissalatu vassalam sirini, faqat sini biz shu tarsa, shu yuzuruvchilarga ularning amallarini saqlaydigan bir kuzatchi qilib qo'yatmidik biz seni. Vaqtsan g'am qilmagan. Va ularningki qig'ni qarta ash amallardan hisob olgan mundaq qilib qo'yatmidik. Onun hisobı bizga, onun cezasını obdan biz berimiz. ويظهر هؤلاء المعرضون وهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم للرسول وما جاء به، فإذا ابتعدوا عنه وانصرفوا عن مجلسه دبر جماعة منهم ليلا غير ما أعلنوه من الطاعة، وما علموا أن الله يحصي عليهم ما يدبرون وسيجازيهم عليه أتم الجزاء. فتولى عنهم أيها الرسول ولا تبال بهم فإنهم لن يضروك، وتوكل على الله وحسبك به وليا وناصرا. أشو tarsa, şu kaj, yüzürükçüler. Ola Resulullah'ın sorunu da özünün Resulullah'a ve Resulullah epkegen naktin ibaretmiş çakırıkka özünün taat kıldığını, boysunduğunu aşkar kılıdı bula. Hem o sorundan uzaklaşıp ketkendan keyin, o sorunun kopbaşıga ketkendan keyin ve o sorundan Resulullah'ın meclisi o sorundan çok ayrılgandan keyin ulardan bo'lgan bir cemaat bir keçilik ilam ular bu taatdan ibaret, boysunuşdan ibaret, o Resulullah Aleyhisselam'a boysunuşdan ibaret bu ilan qilgan başkasını oylab chiqadi. Ular bilmeydi de Allah ularning tadbir qilgan, ular o'ylagan, bular qilgan, yili-mikr qilgan tadbirini qorshab sansipirlarini elib biladiganligini bular bilmaydi. Va Allah subhanahu taala uning qarta yetarlik jazo tadqiqotligini bilinmaydi. Ey Muhammad aleyhissalatu vesselam, sen onundan üzürgin. Ulağa hiç karbarın bulmuşsun. Ula sana hiç vakta zarar salamaydı. Allah'ıl tevekkül kılgın. Sana egi oluş, yardım büyügüç oluş cihette Allah'sın kipayandır. أفلا ينظر هؤلاء في القرآن وما جاء به من الحق نظر تأمل وتدبر، حيث جاء على نسق محكم يقطع بأنه من عند الله وحده، ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bu münafıklar Kur'an hakkında kalısını işletmemdi. Ve ahtin ibaret kelgen nas doğruda. Resulullah Aleyhisselam epkegen bu hakikat hakkında kalını işletmemdi. Buna bir fikir örgüzmemdi. Nadra taammulin ve tedabbur. Onu bir oy fikri örgüzüp tedbir taammul kılıp bu tariqada buna bir kalısını müşakkı örgüzmemdi. Eğer çokum bu Kur'an-ı Kerim şunda bir tizik üstüde puxta şunda bir tizik üstüde geldi. Muşnun özülam bu fakat bu Kur'an-ı Kerim
birli Allah tarafından kelganligini kis başargan, qattiq bitchit qiladigan bir haqiqat emasmi bu? Agar bu Qur'oni Karim Allohning g'ayr tarafidan bo'lgan bo'lsa-da, valazbillah. Albatta bu munofiqlar bu Qur'oni Karimda o'xshashmagan har xil ko'z qarash, har xil fitna fasodlarni topgan bo'ladi. وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمر يجب كتمانه متعلقا بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام والمسلمين أو بالخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئنان أفشوه وأذاعوا به في الناس ولو رد هؤلاء ما جاءهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لعلم حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم ولولا أن تفضل الله عليكم ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلا منكم. Bu münafıklar ki kaçan bu münafıklar kâse ki iman lem yestakirrel imanu fi kulubihim. Kaçan bu münafıklara ki yani onların kalbide iman resmi püttesimigen resmi iman onların kalbide ornanmagan muşulağa bir iş kâse ki o işini yüşürüş vacip bulungan işte aslında. Onu demez gerek, başkalarına yeyivatması gerek. Yeyivatmaslık vacip olgan bir iş bulağa kâse bu iş qandaq işlese Müslümanlar onun gibi paydası, yaxşılığı İslam ve Müslümanlığa qaytadigan Müslümanların amallığı alakadar bir işti. Bunu sır tutulgan, yuşurulgan, mahfi tutulgan mandaq işti. Mahfi tutuş vacip olgan bir işti. Bu iş ular kâse. Ya ki o Müslümanların kalbine bir huzursuzluk, bir xotirjamsizlikni tashlaydigan bir xavfga aloqador mandaq bir ish kelsa ular qanday qiladi? Ular bu fursatdan foydalanib bu musulmonlarning huzurini buzish uchun ularni bir andisha g'am vahmiga tashlash uchun u xabarni yeyiyotidi, tarqitiyotidi insonlar ichida. Agar bular bu agar qaytgan bo'lsa bir narsa keldi. Ularga kelgan narsaning o'zini Rasululloh qaytgan bo'lsa, ular kelgan bu xabarning o'zini Rasululloh qaytgan bo'lsa, ya Rasululloh menda ahvol bu qanday gapdi degan bo'lsa, yoki ilm va fiqh, azra bir bilim bor. Azra bir uningdancho bir meg'izlan shakalni oriyalaydigan, haq-naqni bilalaydigan, mana ilm ma'rifat ahliga shuning egisi qaytgan bo'lsa edi, albatta bilgan bo'ladida uning ma'nosini, albatta biladi uning ma'nosini, haqiqatni, u insonlardan bo'lgan istinbot ahli uning haqiqatni biladi, ular deb beradi. Ular kelgan bu xabarni haqiqatni deb bergan bo'ladi. Agar Alloh sizlarga marhamat qilmagan bo'lsa-da, o'z lutfi ilohiy bilan sizlarga marhamat qilmay, sizlarga va rahmat qilmagan bo'lsa-da, albatta sizlarcha shaytonga va shaytonningki ozdirishiga ovoz nim qilib, ovoz qo'shib agashib ketadinglar. Lattaba'tumush shaytona va wasawisa illa qalilan minkum. Sizlardan azgılardan başka, sizlerden az adamlardan başkalar hemmisi şeytanın vesavesi ruhşu egişip ketken болады. Elbette egişip ketadinglar. Kaçan, qaysi vaqtda Allah'ın fazlı lütfi ve rahmeti bulmagan bolsaydı deydi. Fecahid eyyuhan nebiyyu fi sebilillahi ve i'la'i kelimeti. لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به
وحض المؤمنين على القتال والجهاد ورغبهم فيه لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. Ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah yolunda Allah'ın kelimelerini üstün kılış bu yolda özün yalğız olsam cihat kılgın. Sınыңdın başqılarınki kılmışgıço sen mulzam emezsen. Ve o başkalarının kılmışı karta sen her gün cezağa tartılmaysan, tutulmaysan. Kızıktığın müminlerini ve hadda yahuddu, huddu, emir bilam siyasi, huddi, uhdud. Bunun tötveci duruz. Ve huddal müminin. Kızıktığın müminlerini urush qilishga va Alloh yo'lida jihad qilishga mu'minlarni qiziqtirgin. Va raghibhum fi va u Alloh yo'lida jihad qilishga ularni rag'batlantirgin. Umidki Allah sen bilan va mu'minlar bilan kafirlarning nimasini kuchini va ularning shiddatini to'sib qolib qolsa ajab emas. Alloh to'sib qoladi zaten. Allah subhanahu va taolo kuch jihatda eng kuchlidir, eng qattiqroqdir va kofirlarni jazolash jihatda eng katta, eng zo'rdir. من يسعى لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب ومن يسعى لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب من الوزر والإثم وكان الله على كل شيء شاهدا وحفيظا. Kimki özüm başkalarınınki bir yaxşılıkka erişip keliş üçün yolmangan bolsa, onun bir secdiyat kılgan bolsa, o adam için, o adamın nimisiga savaptın bir kişilik əsisi olgan boludu. Kimiki bir yaman, bir osol bir işlerini ço özüm başka bir kim yetküzüş için hareket kılıp, onun o yolu hareket kılıp onun mangan bolsa, onun için mi ço günah ve ceza nimeden ibaret, cinayetten ibaret bir kişilik ölüş, bir kişilik onun mu nasibisi oldu. Onun mu aşında ortaklaşıyor. Allah her nesige hazır mı nazır, küstüp doğuşudur ve saklığışıdır. وإذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأفضل مما سلم لفظا وبشاشة أو ردوا عليه بمثل ما سلم ولكل ثوابه وجزاؤه إن الله تعالى كان على كل شيء مجازيا. Kaçan sizlarga bir musulmon assalomu alaykum deb salom bergan bo'lgan bo'lsa, faruddu alayhi bi afdala mimma sallama lafdan va bashasha. Onun javobida ona rad salom qilinglar. Onun salomiga qaytiringlar. O bergan salomdan mu go'zalroq, yaxshiroq salom bilan assalomu alaykum deymiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb bundaroq alayda yaxshiroq bilan salom bilan savobni qaytaringlar. Aw ruddu alayhi bimisli ma sallam. Yoki uningga u bergan salomning o'zi o'xshini biringlar. Assalomu alaykum deymiz va alaykum assalom. Buni o'zindanglar. O'zni qaytarib biringlar. Her bir üçün onun savabı ve onun çoğu ecir mukafаты cezası var. Allah her şeyinin üzge tegişlik ceza bergüçüdür deydi. Hoş. Efela yetedebberûnel Kur'âne. Ayet-i kerimede biz balağayı tarif boğan bolsa, bunun bir az imkaniyetimiz yetken dairçide işaret etimiz. Efela yetedebberûnel Kur'ân. Bunun da bırak Kur'an'ı bula oylamamdı. Bula
Kallasını işletmem de bu Kur'an-ı Kerim hakkında bir fikir yürgüzmem de. Bunu o'zi bu istifham nima deganda bundan inkariy maqsad qilindi. Istifham buni istifham inkariy. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أمر من الأمن أو الخوف bunun da tibak da bir nesve ana tibak icab ve tibak selbi oldu. Tibak icab diye nime dese eee onun da iki zıt icaben ve selben iki birbirisi zıt neyse muhtelif bulmagan bolsa nim değil buna tibak icab edildi. Buna da em selb nime em havb ikisi birbirisiyle zıt mı zıt kelimeler. Bu ama icaben ve selben muhtelif emez. Birisi mucibe, birisi salib bulup, mandak muhtelif bulup kalmadı. İcaben ve selben muhtelif bulmagan bolsa bunu deydik tibak el icabi deydik. Ve tahsabuhum eyqadan ve hum rukud degandek. Onun da mı tibak var. Onun tibak icabi. Ee, Yine onundan başka ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu. Bunun da cenas iştikak var. Bu cenas iştikak diyelimizde bu ihtilapat bi tahiyye huyyitum bi tahiyye. Bunundaki ihtilapat iki harften çıkarak, onun ahırcı iki harften çıkarak mında ihtilap olmasa o cenas el iştikak değildi. Bunu balagattaki ilmul bedi kaidelerinde. Bunun tehime etraflıgarak keng ko'lamda ko'rmanda yig'ila bo'lsa shunga murojaat qilsa bo'ladi. Bugun tafsirda bo'lgan darsimiz mushundan yetarlik, mushundan kifoyalimiz vaqt itibari bilan va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.